Good morning. Life is beautiful. Wen Haan. You are beautiful. Amo pa yan. Adayamot na pintas nga nakamisuot. You are beautiful. Yes. Life is beautiful. Nagsiya at tibiyag, nakapinpintas tibiyag. Orida kayo napipintas. Ori ti guwapo ti nya pagsasaoda jay no ti bu B-E-U bu ko na ti beautiful talagang handsome ti meaning na dijay so nga hanlang para babae ti beautiful na tay amin beautiful nya lalaki babae bu ko na daya anja kamo tahanak nga linguist nya kana napintas ti biag na nagadu dagitay kinapintas ti biag 99% life is beautiful at 2% nga problemam at 2% nga hamukayat at 2% nga hamo nakapagustuhan no daduma isuntimang daldalaking ka awam pa'y nakita nga napintas nga nakamisuot uri lalaki taam uri takatrabahuam kaarobam uri nakapinpintas no nakamisuot nagpangit ko na kanahan nyo kaya tagbalin nga beautiful kadi pangit kayo gunggun makamu kay biyag yun basta kanyak life is beautiful nagragsak da ito yung rinak nya dapay labasit paputok na nya nasapa New Year datoy nagragsak da ito yung rinak apaya imuna nagsakit akon kadanya nya narigatan nak aging gadi piyesta panagnobnobena kakaasiak yak amo kanya tati meaning na daytoy ama mi research pala ang idinami dyan apaya nga tata kunak idi piyesta ay gayam napiyata nagsakit akon tapno tata aginaldo met bumawi met barbaring no da kayo met at least aga nakalusot ako laha ang mga dayawan ang ikararang ti meaning na at least nagsakit ako nga usually gamin no kasto yung aginaldo dagit aginaldo mases daging gana ti Christmas da duma kang mapalalwan na anya na ganan agsakit kukungkunak nalpasa kon so nagragsa akak jak amuno sinno sumaruno kada kayo nalpasa kon maikadwa anya apay nga nakaragragsak diti rinak amuyo di ubing kami ori tataan di ayan mi mas daawak tataltalon nga rodi babami nya anya mo Ilocanot anya mo taltalon farm kita nya mo tanya ay taltalon di ayan mi apa yang summer dry ti daga tabako mais ti maimulad jay agring-ringat ti dagdaga you do not know ringat because you are rich kids anja mo naglalawa ringat ngam inton nagtudo imunag dagitay imunag jidanom no bimlad jidaga automatic mga da bisokol you know bisokol in English sokol snail kadi jay apa yang agruar ka pampanunutek idi apay papananda garo dagiti alangan mga nagpaspas nga naggapuda jay karayan nga simalo kawom pay nagayos nga danom ay gayam no dati agarado kami traktor kada agarado kami makali medyo uneg dijay gayam nga the whole summer at dijay nga nakaturog agkatkatay iso pagbibiyag na jay katay na into na imay ti danom buwa datamamatan iso nga tatagin ang nakaragragsak dati rinak apaya tata mangrugiman ti aginaldo masisen rumorman dagiti parokyanos nga bisokulan dahul yaraw awan bibibiyang daw may dalag pabunya gagat diti tayting marurod da pay tetay no nagbesa dala umay no nagminatay da wow bigla tata aginaldo masis wudad tadan
Kaslang dadananuman nga bisukol, wa pa ka man dadanamutan, taga ano kayo, taga Afrika, apay tatakay lang makita. Ang parokyanos na kami, Father, laiso bisukol kayo. Isa ko nagragsak man di rin ako ta makakita ka man ti baro arupan dagiti nga nakakita ang iso ti awag ko kadagita bisokol. Naturog nga nagkatkata intata agruarda manen umayda kano tatata siyam kano nga aldaw wow complete wanda kano iso nga mayaklat tamo tatag kikita tayo manen sakbay tayo pumusayan. Kaya maikadwa maikatlo, life is beautiful. Idi life is beautiful na imas dayay. So nga kaya yaw tata jay life is beautiful. Idi agmismisa tayo ti dayay nobnobena tayo. Ado dagiti kakabsat tayo nga dumdumag oray tata ado dagiti mangururay dagiti live streaming tayo. Ado ti mangururay. Ado dagiti no dadduma gapon mo ti kinakapsot dagiti signal tayo no apay met. Diyos ko. Adan sa mangan ti signal ngamin idta. Ano mapandi ayanda ka talaga nga awan signal. Ginto no kan maputid manen. Ay ka hangko mga basol ngam syakti mo ongtan apay Father nga nagputid amok nga rod. Ang kumimbagakin apo Dios nga puden na tamisa no naka live streaming. Di kon kunam ada nag-message kunana apo ingkanto ijay globe apaya alaom day tay modem nagdakkelan nga modem kunam kasla ko reboot laman nalabos no di kay pala mapnak apaya tapno iso sa renyo hanga day taway day tingi matangak mo ti packet wifi nagbatitan just packet nga talaga agraman signal kay di ko angke wow hantay nga parokyanos day ti taga adayo ingkanto laen tinawagan jiga apang kinala di kalman ipadas minton rabiita di San Antonio kay ijay met wifi di barangay ti nausar adami inted ni Vice nga wifi ti barbarangay yung imot yumat kadi ko kayo laeng akaammo kay mo biyagyon DJ isun to ti mausar no rabi iso ti kung kunak life is beautiful han nga pumarokya taga adayo nga makita na di concern ti pan naka live streaming dagiti mismisa tayo makatulong kunada kunapay ti dadduma awang ko mag live streaming ang tamapanda di simbaanan haan apo adu kam latang agtrabaho nga haan nga makamisa uray Domingo kadagiti ti purpose na kunana iso ti kunak naglaing ni Apo Dios nagmayat ti biag no kita ti umuna nga daytoy tukad-tukaden tayo daytoy siyam nga aldaw nya sa kitaan tayo man na makumpleto tayo ti umuna tapno makita tayo anya ngamin ti attitude tayo tapno marina tayo dayjay pudpud no nga yaay ni Apo Jesus iti puso iti tunggal maysa kada tayo agbalin a naragsak. Padasem ti mapan, mapangkabumisita ti maysa nga pagtaengan. Adayo ka pay laeng ka, agwagwag tang jagsagsagan nga dagitoy nga umay ditoy nga nakarugrugit ka. Adaman bisitahan nga. Nya ganas mo nga mapan ije ko mamay sa pagtangan ije may sa puso ti tao no si mumuruyot awan ragsakan na di mo nagtamnay napadasan nyo kasjaya Apo Isus napadasa mo di damo dumdumngag napadasan nyo di mapangka di may sa pagtaengan nga marinam di aurana ke handa nga naragsak nga day kasla na nagdagsen sumungsungad ka pay laeng ka nakamirogrog makita mga agdanog-danog di puso na agkapi kayaw umpay ganas nga agkapi kayo ante ni Apo na agkapi kayo maudi nga sukar datan na kira-kira to nga tumas hindi nga di aura na ka naragsak ti lubong tayo ta uri nagbabasit nga banbanag na daduma naragsak ti puso
Dayjay ti attitude, tapno sumangbay nga nasaya at ni Apo Jesus ito'y biyag tayo. At damo day tayo, no tililubong tayo ka, life is too busy. Nagpaiso, lag kapikad ta, lag buya ka, umay katoy, la insist na mo ta Netflix, no, anya na ganan, wawawin ditan, alay, kote akote, sagad asagad, kote akote, ala niya, apo ka, dinakapay nasango, mayat, naan, preoccupied of so many things, madi. Kasano ni baga tayo nga umay ni Apo Jesus no nakaad ado ti pakakumikuman tayo nakalidliday day nga puso anya ganas na nga umay. Tatangar ti sagsaganaan tayo ti isa sangbay na. Ada ko na ni may nga definition ti may nga santo ti isa sangbay ka namintlo ko na inyo mo na. Day the first coming day di imay ti panakayanak ni Apo Jesus nga imuna 2000 years ago niya nayanak isuna ti maikatlo ay ti maikadwa nga yaay na iso dayjay iyaay nanto the second coming nga hantay nga ammo ti maikatlo dayjay yaay na nga inaldaw iti biyag tayo talangan mga di imay nga imuna aging gana di yaay nanto ti second coming kabakanti ti biyag tayo ken ni Apo Jesus madimat. Iso nga tatati ramrambakan tayo, rinambakan tayo di muna, orayon tayo di jay second coming, ti maikalo iso di jay, iti inal daw, isa coming, umay, depende laeng kada tayo. Iso nga rin di jay, iti inal daw, aldaw ka, umay ni Apo Jesus kada tayo, ngam depende di disposition ti puso, pamilya, gimong. Kaya isunti ko na dito yung kakabsat, dito yung umay na nga dito, depende kanya tayo. Nagaduwa na saya at isungarod nga ko na, tinumber one nga na tema tayo, ti topic tayo tata, dito yung manipod iti si aging gana di siyam, see the beauty in everything ko na niya. Naggapukin ni Confucius, nalaing na santo nga, imuno na ngamda tayo. Kita ti kinaimbag, kinapintas, iti amin abanag. Iso nga kunak, anya nga tamot ti mayat na nga nagsakitak, di mapanunot, idi marigrigata na. Ngamtatan ta nakaungar akon, wow, life is beautiful. Nakaungar akon, makaammo kay meten. Nadang nga makalpas ita ti aginaldo na haan kung kunakla masapol nga aganad tayo man. Iso nga nagmayat nagado dagiti grasya, nagado dagiti bendisyon, nagado dagiti parabor nga itid na kada tayo. The mere fact that you are here praising the Lord, agyamyaman kini Apo Dios, life is beautiful. Nadda ka pa'y latat nga gundaway ditoy. Nadda ka pa'y lang nga umang-anges. Ay kagihamang kan na nga ginatang taanges mo nga dati nakasulatin nga with all the tubo ka da. Nagitay kwang ka baybayadam ta oxygen mon. So nga rod nga kunada habang libre pa iti oxygen kayam pa iti umanges. Umanges ka. Wow. Wow. Siyempre no, agpungpung to tari naman ka makaangus. Agpungpung to ka makaangus kaya nga nasaya. Habang libre pa iti oxygen, umangus ka. Padasim ti nga umangangas, prak-prak sim ti nga umangas, agrororod ka with all the rorod, with all the high blood, with all the anya dagita dadta into no dimikar dayta ginatang to ti oxygen mon mano day may sanga tangke nga dayay. 1,800 sa agpa ay mamintlo agpa nag gumatang kay mampay may sa gumatang kay mampay may sa mampay. Idilibre di kamo imanges, idi handa ka pay lang inya naga nakasaysaya at tibiyag mo di mo matrinagsa. Idi magatangan, ay saka mo iyapor at gumatangan. Life is beautiful. The mere fact nga umang-angis ka, wow, you have to praise God. Habang nga umang-angis ka, agyam-yama kinapuyosan, nagmayatan, angis mo pa'y laang, beauty, life is beautiful.
ako namat dati karon na kami dati first mass ka adto nga nagtoothbrush. So nga kuno yamat dahil katawa kayo ta. Ay so dito ti rigat na mo nagkakaambay piyapay kanya tadayuak niya. Ano dito bagbagan nakakabsat, see the beauty in everything. Nagpintas na gadong, dayta angis mo, dayta salunat mo, dayta pamilya no hampay lang nga nagwara, agyamang kan, uray pa'y nagwara, agyamang kan tapi mano ni bakit mo nga wakwak iraten, agyamang kan no awan nila kaim na natakin la kay munta. Di mo munmunawan ngamin. Uray pa'y adda kita, anya na ganan kita di pintas na. Kita ti sayaat na no anya dagitoy. If you have a problem, yes, God loves you. Parparinaan na kalaang, haang nga DJ, totality ti 100% nga biyag mo, inikan na kala na minsan ti problema ka, alakas lang, apo, Diyos ko matay, apo, matay kam sa mga gamit ng pampamilyan, apo, apaya, agtakin ni bakit ko, apo, matay kami amin, nga niya mo, data nga pa nagpampanunutin, kas lakay mo pumusay amin, nang nagtakit, kinarawot na napan nakiponsyon. Ala, dito, di bagbaga na dito, not the problema, yes, adalata. Nga mabalin tayo ti agbiag anaragsak, mabalin tayo ti agkatawa, napintas ti lubong, napintas ti biag. Gani, Apo Santa Maria, kitaan nyo, narigat aja sitwasyon na, ganak kanto, kunana inpaltiing na, balasitang, nakaububing, kas ano nga maaramid ka berhenak, kunana. Haan sa linungan na kanto, maaramid ko makanya akas in sa nagkanta ka nga rudan. Nanyati ko na toy puso kidayda yaw na. Kapipin na po Santa Maria at agkanta da kayo mat. Intayon pasang bayan. Kuit kita anda mo na po padi ko. Tiya po, di na maagkanta. Tinaragsak a puso agkan kanta. Haan ni Apo Santa Maria, siraragsak di puso na agkan kanta. Uray pa'y narigat di sitwasyon na ngam kinita na inya tinapinpintas nga turong na, haan nga di binukudan na. Iso nga tinana, kita paliwan tayo tuman, no, agkanta kayo mo lang. Tiyang agkanta, naliday niya. Amot ang dito mapilpilit nga, Hallelujah! Hallelujah! Hayat mo lang agkanta ka, di ka maragsak na. Dito nga, agkanta ka with joyful heart, ahan? Dito na yung papuswan ang kanta. Sintonado ang Father, uwan nga mamoy pigpigsata, makaapektar mga talaga, mat. Ala, mariribok kami, mga talaga, no, sintonado, mat. Nga malilata. With joyful heart lata. Nagpintas, see the beauty in everything. Dayta ti muna nga sekreto ti agbalin anaragsak. Dayta ti umuna sekreto na ti agbalin nga agragrag o ti puso na. No anya jadda kanyam kitaem ti pintas na. No anya di jay intid na kanyam, anya ti beauty kanya na. No ni bakit mo kawak-wakirat, at least libre ti radyo mga agmalmalam. Nulakay mo ka mamartek, at least haan nga makapanaw. Natika arubam ka, mariwawa, at least libre ta sounds. Ngam no uma ka, hamutap-tapalan jingiwat na. Jilapayag mo ti sulatam. Mas positive dayjay. Kasi dito bagbagan nakakabsa, even God, oray ni Apo Diyos. Kitaan ni San Juan, tibiyag ni San Juan, anyat niya panyo kinita, ijaylit ang kunana. Runo nga maiyang angin, nagbado ti nagkawus iti napipintas, haan? Lalat ti kawus na. Da kayo nga nagbado ti napipintas, ay kahang kayo, ang propeta. Anya ti kunana, nang naadagitay mangmangan ti palasyo, haan? Anya ti napintas kanya na, derukin dudun. But, ni San Juan, adda na pigsa nga rol na, adda na pigsa nga akum na, anya dayjay, imbaon ti Diyos. Imbaon ti Diyos ingka isagana ti pagnaan ti Apo kunana. Napan imbuhos na jibiyag na amang isagana iti pagnaan ti Apo. Kanya ti kunana ni San Juan, agbabawi iti
basbasol, palintagan ti dalan. In order to be happy, tapno makitam ti pintas ti lubong, makitam dagiti pintas dagiti amin abanbanag umuna agbabawi. No makitam ti pintas dagiti banbanag, iso dayta rumwar ti kinaragsak. No anyaman jad daking ka, no kayam nga apresyarin dayta, kita ti pintas na, kita ti beauty na, rumwar ti kinaragsak. Amin nga kakaarubam kabsat, napipintas da. Hangka nga feeling nga ipagarup mo nga si kalaeng. Amin nga kaarubam uray pa no ariwawa, nasisingpe da. Hamo nga ibaga nga si kalaeng. Amin nga kaarubam, amin nga kabalay mo, at na nasaya at apa nagpuspuso da. Hamo nga ibaga nga si kalaeng. Kano mabigbig mo dayta, rumwar ti kinaragsak iti puso ti tunggal maysa. Kada ti panagsagsagana tayo, no makita tayo ti pintas, no makita tayo ti saya at na nakasagana, aday jay puso tayo. Nakaredy, aday jay puso tayo.